Biyag ti tao. Anyat man panunutan, Tina, my friend? Ay, manon atawan nga trabaho ak dito ak kumpanya. Ngam aging kaita, irregularak pa'y laang. Ay, day tangarod, friend. Panagkunak, saan nga mo ti management ti aramida ni Ma'am Shirley ija department tayo? Ha? Ngam, don't worry, my friend. Adan tulad tagun daway ama amwanda ti aramidan dahi Madam Shirley? Sapay la kumaat akasta. Tapno makorektar damot ti sana na saya at nga aramid na kada tayo akakadwana. Wala! Gapo lang ta iso ti head ti department, ison tinaturay, iturayan na amin asaan arumrombang. Ngam kasi tinakunak, adan to aldaw na. Iso adi ka maupupay, friend. Anya kamutantina, manon adaras nga isursuro kay tirumbeng nga aramidem. Ngam aging gaita, di ka makauawat. Manang Shirley, Nagkuna ama ng tiyawag mo kanya ka. Amangan no nalipatam asyaklat ti superior mo. sorry, Ma'am Shirley. Kasta, ma'am tiyawag mo kanya, saan amanang? When, ma'am? Denggam ti amin nga bagbagakan ka. Analysem anaimbag, tapno saan amasapol nga iulit-ulit. Makauma ka nga isursuro. Nabayag kan nga trabaho ditoy. Ngam awan latamot ni masursurom. Makapasaira talaga ti panagsasao ni Ma'am Shirley. Ay, yun nga, Rod. Nanggag ko amin nagiting bagbaganakan ka itay. Sapay la kumaat ta maamiris nanto asan anasaya at tayo nga aramid na. Sabi ko ang panagkunak na ito lang nanday dyan nga ramid na. Naglaing agdilaw itipada na atao, ngam di na makita ti bukod na akamali. No apay mat ngamin nga dadagiti tawa akas kan kuanaan niya. Bay amon, tinapatag aramidam iti husto ti trabaho. Kasi iti kanayon nga ibagbagak, friend. Addan to aldaw dagiti kasken kuana. Saan na may sa ti aldaw. Sa bagay matkit di Addan tulat ta, friend. Saan ang makasursuro? Iso ang pinagsasawa ko na. Ay na, bakit? Saan ko mamatakas ti raramina may ti katrabahwam? Anya saan nga ibagbagam? Isursurok laang dadya atina iti husto nga aramidan na. Ngam saan mat ngamin ang makauawat? Asino kumati saan ang makapungtot? Sika ti head, sika kumati makaawat ka dakwada. Anta kumalatakin ka ti panakaawat kan panagpakumbaba. Ay saan? No masapol abog kawak tapno makasuro. Aramidak no day tatiwagas tapno maawatan na dagiti sursuro. Anya, No kasapulan pa'y nga ibabain ko iti kaadwan ti tao. Aramidak, tinapatag kat masurutan na dagiti rumbang. unay kamatin bakit? Tanangam ti panagsasaom ko naktumay. Ang mga no pagbabawyam to iti udi na. Ay, madamag kulaeng, ma'am. Anya day ta, Aldrin? Tangay si kati HR dito'y trabaho tayo, ma'am. Si kang arti pagdamagak. Ay, di mo ko mapanunutin, aman nakibiyangak. Ma'am, saan ka di pa ang regular ni Tina iti trabaho, Ha? Nasuro ko na makataon nga agpapaay dito'y akumpanya. Ang aging gaita kat irregular pa ilaan. Kinapudno na, ma-regular kumamutan ni Tina. Ti ur-urayan milangan kat ti recommendation nga agapukin ni Ma'am Shirley. Nga iso ti head EJ department nga ayan nyo. Ha? Di kay madanagan. Ma-regular tumat lang ni Tina. Basta adala ang ti recommendation ni Ma'am Shirley. Okay, ma'am. Kastagayam ti imbaga ni Ma'am Jenny kan ka, friend. When friend, ni Ma'am Shirley maggayam ti parikot. No apay, asaan ka ma-regular? Baybay amon. Ayos lang kanyak no saan na ka ma-regular. Takalpasan na iti abulan, saan ako na sumrek. Apay ngay? Planok ngamin nga ituloy ti panagadal ko. Ay, wow! Sana all! Amom, friend, dahil kina-irregular ko iti trabaho ti nagbalin akarit para kanyak. Tapno ituloy ko ti panagadal ko. Barang saan kunto na mapadasan ti kastoy.
Ako rang nalag pa rin to mga tapno maregularak laang. Baron may santo nga aldaw kat makasapulak iti natalgad at trabaho. Jay trabaho asa anak nga gurura iti manu atawan. Sakbay ang maregularak. Pasensya kayon ma'am nga magpakada akon. Ni, apay nga Tina. Adda ka din sa bali apang gadam. Awan ma'am. Ngam planok ngamin nga ituloy ti panagadal ko. Kasta ka di. Nasaya at no kasta. Ubing ka pa'y. Ado pa'y dagiti opportunity nga agururay kan ka. Agyamanak ma'am. Sapay la ko mataag subli kan tulat ta nga uray makaturpos ka. Wen ma'am. Apay kit din na saan. Agsubli akto. Anya, saanan asumrak ni Tina? Saan ka nun, ma'am? Kinapudno na. Nagpakadagayaman ka ni Ma'am Jenny. Anya, apay, adangatan sa bali ang pagtrabahuan na? Ay, diyan ka mo, ma'am. Yung tidamag ko, ituloy na kano ti panagadal na. Anya, ay nati ko namkit di. Iso asaanan asumrak, gaputa di na kayat ti paisuro. Ha? Hanggang ayos lang, nga uray saanan asumrak. Ado dagiti mabalin nga i-hire, saan lang nga iso. Ado pa'y dagiti nalalaing nga trabaho ditoy. Saan akas iti dayja atina, asaan ang makauawat. Anya? Anya ka diti pakada ni Tina ken ka, Ma'am Jenny. Sigon kan kwa na, ituloy na kano ti panagadal na, Ma'am Shirley. Ti ko namkit di. Di na kayat ti paisuro. Iso asaanan nga may agtrabaho. Diyak amo, ma'am. Ngam isumat nga minti pakada na. Oo na yan, dayja babae. Saan pa'y ang nagpakada kanyak? Akas tagayam ti plano na. Awan parikot iti dayjay, ma'am. Saan a big deal dayjay no para kanyak. Iso anak ko nakan ko na. Awan parikot no dayjay ti plano na. Total, ubing pa'y matmiti na. Kasayaatan dayjay na panunot na. Nga agadal manan. Ay, makapa-stress! Oh, apay stress ka, baklita. Ay na, ma-stressak man iti panagsasaunay dyan Ma'am Shirley. Ha? Tapay? Ay, nonya tinararamid na kinitina idi. Isumat la aramida na iti kabarbaro akadwami iti department nga yan mi. Anya? Ay na, kinapudno na. Nakita ti reaksyon ni Kelly itay pinabain na ni Ma'am Shirley. Nagadado pa iti nakakita. Makasangsangit pi man dya tao iti na may ana. Anya? Iti saan nga agbayag, ma'am. Pumanaw man ni Kelly kung naktumot. Awan ti agbayag nga agtrabaho ditoy. Nang runa ni Ma'am Shirley ti ka-department da. Makapasayar kaya ti panagsasauna. Agruam dayja a babae. Napay manayin. Anya manon tinaramid mo, iti kabarbaro akatrabahuan niyo. Pinagsasawa ka. Maruam. Bakit? Pimanawan ni Tina, gapo iti parang ibabain mo ken kuwana iti kaduan. Gamita, araramidin manan, iti kabarbaro akatrabahuan niyo. Anya ko ba ti maaramidan da? Katsyak nga ron ti head. Aramidak ti kayat ko. Aramidak ti amok awagas tapno maisurok ida. No ti panagkunam, ket panangisuro na itang araramidin, nagbidot ka. Anya? Panangibabain daytay ti pada matao. Panunutem kumamay ti pakaibabain ng ti kakadwam. Saan na ti bagim ti pampanunutem. Di ka man makibiyang iter aramidak si Kaben. Di mo ammo ti mapaspasamak ija opisina. Iso nga agulimak kalaang no awan tinasaya at nga bagam. Kumusta kayong matan ni trabaho yo, friend? Ayos lang. Apay, di mo kumusta ni Ma'am Shirley? Ha? Wan nga paiso. Kumusta mo na di ahead the department yo? Ket isulata nagalas lata ti ugali na. Uray dagiti kabarbaro akakadwami. Ara-aramidan na metlang tikas iti inararamid na kang kaidi. Anya? Makapasayar nga ro tirik na. Iso nga wan agbayag nga agtrabaho iti akumpanya gapo iti ugali na. Ay, wan gayam. Bunan lang meten ti urayan ket agturpos kanton, friend. Wan nga rod, friend. Kasla kaano lang idag kakadwa tayo iti trabaho tayo.
Ay, wen nga rod. Ay, naswerte ka kit di Gaputa, napimpintas to ti master kam at trabaho. Apaman makaturpos ka. Ala, basta di mong ton laglagi pen ajay, kina irregular mo idi agkatrabahuan tayo.Ag-resign mo't gaya man ti HR tayo. Ni Ma'am Jenny? One Aldrin. Ay, apay nga nag-resign ka no? Mapan ka no dito boy. Diyan nga trabaho. Kadwa na ti asawa na. Ay na, asino nga tantungay ti HR tayo? Ag-hired dan to Ay na, sapay la ko man, tanasing peto ti agbalin nga HR tayo Imaya, gaputad da kayat ko asaludsudan kan ka, Ma'am Jenny. Anya dayta, madam? May papan itinadamag ko nga ag-resign ka kanon. Ay, wan ma'am, pudno dayta. Ngam di kay madanagan. Taamok anasing-sing pay ti agbalin to nga HR yung ngam iti siya. Si kakit di mat, ma'am. Awanan ti makaapak iti kinasingpot mo. Sapay la ko tagsubli kay tumanan. Mamisda kayon to, ma'am. Agyamanak, Ma'am Shirley. Agkikita tayo tumanan. Oo, si Kamot Gayam, Tina. Kumusta? Ay, kastoy. Nasaya at mat. Kumusta? Ayun, Gayam. Kumusta mo ti panagadal mo? Nakaturpos akon, ma'am. Kat kaasi ti Diyos, naipasak ti board exam ko. Ay, wow! Congratulations, Tina. Maragsakan ak para kan ka. You did it. Agyaman ako nay, ma'am. Awon Gayam. Hiring dan sa ita-iti kumpanya ang nagtrabaho am iti. Awanak ngaminan ijay. Ha? Pimanaw kan ijay, Ma'am Jenny? Wan, Tina. Kitdamag ko nga awan pa'y naalada akasukat ko. Kasta ka di? You can apply. Naamwak ti course mo idi. Gaputan na ibaga kanyak ni Aldrin. Amok akaba alam day chay. Sige, ma'am. Padasag to tag-apply. Kat agyaman ako unay. Ay na, sigurado adumakal ti mataday dya, Ma'am Shirley, no makita na ka ijay workplace tayo, Aldrin. Ay, anya nga tamot ti maibaga na itaken ka. Asaran nga ijay sigod a department ti ayan monto, no bilang, no dikat HR. Oh, Ay, mas daw tumat siguro, Ngam, ay nasaan man nga iso ti pagsaritaan ta. Magnatakit din tapno makadanon ta dagos si Jayan ni manager. ay, ano nga rod, sigurado, hire on the spot ka. Si Kakit di, mat. Ay na, masigurado ko dahi ka. Sure na sure. Amo ka din ni Ma'am Shirley, ani Tina itam ti kabarbaro nga HR tayo? Ay, dyan ka mo, maamuan ng tulatan, Sara na mabalin na bugka-bugkawan na latan ni Tina. Kadwa tayo ti kumpanya, ngam saanan adito ayan tayo a department ka ayan na. No di kat ison ti HR tayo. Wen nga Rod, ay na, ma-excite ang man na makakita iti reaksyon na dyan, Ma'am Shirley, no makita na ni Tina. Padaanan tayo Sigurado amas daw na dyan. Sapala ko ta saan na abugkawan na dagos ni Tina na makita na. Akas iti sigod nga araramitan na. Agbay matan, nangat nga to nga amang tirang ko ni Tina ngam iso. Hoy, para makita. Tina, Ma'am Shirley. apay nga adda ka dito. Kunak man no dan sa bala trabaho. Nagsubli at, ma'am. No ti panagkunam kat awaten da ka manan. Nagbidot ka. Ha? Diyak kayaten ti saan amakaaw-awat akaskan ka. Ha? Nagturad matan ti pakinakam mo nagsubli pay lang dito. Ma'am Shirley. Naturad mo at ti panagrosrosok mo niya. Angam, awan lat amokon, Tina. Pudno ka di pinagsasawan nyo ni Ma'am Tina, di na minsan ngal daw, Ma'am Shirley. Ma'am Tina nga'y bagbagam. Sus, nala daw kayo ti damag. Ni Ma'am Tina itan ti kabarbaro nga HR tayo. Anya, Iso ti simukat ka ni Ma'am Jenny. anya. Oh, jak ngamin ammo da ita. Kunak lakit din no imay laeng. Tapno agaplay manan iti sigod at trabaho na iti. Saan, ma'am?
Kat itatam mo yun, saan nyo ko man ang pagsasawan? Tanay, nakababain unay kan kuha na. Datayon, ti under kan kuha na ita. Saan tayon amay may sa IT department? Ma'am Tina, Oh, Ma'am Shirley, kumusta? Itaman pa nga imay ka dito ayan ko. pasensya ka kuman, iti naisawang ko kan ka iti na minsan nga altaw. Ijak nga minamo, asi kagaya man tinaisublat nga HR ti kumpanya. Wen ma'am, siyak nga rod. Imposible siguro ang mamati kayo. Gaputa sigod nga trabaho aklang dito nga irregular. Manon atawan din naglabas. Pasensya kay kuman, Ma'am Tina. Ayos lang kanyak DJ ma'am. Ngam pasensya kay kumamat. Ha? Sigon ngamin kadagiti trabahador diti kumpanya. Ado dagiti agrek-reklamo gapu iti ugali yo ma'am. Kat kas HR iti kumpanya. Kat napanagnagakmat idi dayta. Iso nagkaykay sa dagiti empleyado tapno petisyonan da kayo. Tapno maikat kayo ma'am. No, di kay agbalbaliw. Ha? Ay, kasi ngamin dagiti kabarbaro at trabahador gapu iti panang pagbabain nyo kadakwada ma'am. Ma'am Tina, saan kumamot akasta? Kasapulak na ito at trabaho. Maawatan kayo. Kasapulan nyo at talaga. Ngamuray dagiti pagpabainan nyo at trabahador. Kasapulan damad. Iso pasensya kayon, ma'am. Ngam no may kariyong agbalbaliw kayo, ikan kayo pa iti may sa agundaway. Ha? Uuwan. Sige, Ma'am Tina. Ikarit. Agbalbaliwak. Promise. No siyak, okay lang. Saan na ka narigat akasarsarita? Ngam dagiti pada nga empleyado tagrek-reklamo. Iso kasarita yung kumaida, Ma'am Shirley. Ala, katrabahuan. Agmerienda kayon. Gimatang at iti pagsasangwan tayo amin. Di kay kumaagbabayin. Ay, wow! Congrats, Ma'am Shirley! Congrats, Ma'am. Congrats. Para iti anya, Aldrin. Congrats nagbalbaliw kan. Saan ka na natangsit akas iti sigod? Wen, tanaamiris kunti bidot ko. Husto ni Ma'am Tina. Agpapada tayo nga empleyado. Agpapada tayo nga agkasapulan iti trabaho. Iso nga ipatag tayo kumatitunggal maysa. Akas iti panangipatag tayo iti trabaho tayo. Kat ulitek ti agkid daw iti pamakawan kada kayo amin. Kat agyamanak ta inikandak iti maisapay agundaway. Amang ipanagnak iti panagbalbaliw ko. Biyag. Di tao. Insan Roda, manulagan nga daw ti Orion. Reunion tayo manan nga kakaadalan iti high school. Panagunam, dumaray nga ta ni Jackson. Danda ni 20 atawanan, asaan tayo anakita. Isumit din ako na group chat tayo. Hindi napalpalabas a reunion tayo. Sakbay ti pandemya, kahit saan latamat nga imay. Huwag nga rod, Insan Cesar. Ay, naimbag pa day dyan, ta nakatorpos iti kolehyo. Kahit damag ko ana i-promote ang manager iti dakil a kumpanya di Manila. Agis eskwela kano di anak na iti may nga prestigiyoso nga eskwelaan. Kanayon ko nga na makita ti post na iti social media. Isuda sa nga pamilya. Huwag nga rod, baknangan di gayam tayo. Si kamo ti kabaknangan a batch me dito lugar tayo insan. Ay nano awan ka. Amangan no di mi matulungan nga agadal lagi ti kakaanakan mi. Naimbag tada ka apagut-utangan mi. Ay na, basta da, awan problema. Aywan, kumusta nga tamot ng tibiyag ni Jackson? Iso idi ti kalaingan a classmate tayo. Iso pa'y ti katairan kadagiti lalaki a kaeskwelaan tayo. Nagpursigian nag-eskwela. Gaputa arapaap na ti agnaid ijay syudad. Nangato ti arapaap na para itinaganak na. Huwag nga Rod. Mala, mangrikap takit din dito pestong. Tapno makaawid kan insan. Hala nga Rod. Oray si kamit Masapa ka nga gawin, tagi na naka. Tapno na pintas ka entong reunion tayo.
Barang makaumay mo't jay crush mo, edi high school tayo. Ay! Ay naagtal na ka man dita insan. Tila malawlawat mo man. Mariel, honey, talaga ka di asaan kayo sumurot nga agawin di dya probinsya? Nasuro ka na may sa dekada di tayo nagaw-awid Han, amumot nga dadarayak nga event iti daytang aldaw. At da pa meeting na iti investors iti nag-investan tayo nga kumpanya. Pambarantay ko maapasyaran datatang kananang. Ay na, awawagan tayo matita no kasi nga da oras tayo. Adupay ti aldaw apan nagpasyar tayo ijay. Kan amumatan, umadanin di pa nagpasyar tayo ija Hong Kong. Ado tinaskan nga isaganak. Dahil tapay ti panunutek. Apay, saan ama itantan dahil pa nagpasyar tayo? Ado ti paggastusan tayo ita. Han, final day giant. Amin nagagayim ko kan dagiti pamilyada nag-confirm dan para iti final schedule tayo. Alangarat, gundawayak dahil tayo along holidays. Tapno mapasyar ko dananang kentatang. Umatindarak pa iti reunion mi. Naragsak kami. Tanakatindar ka iti reunion tayo, Jackson. Kumusta ti taga syudad agayami? Nasayat met. Da kayo nga kumusta kayo mo dito Teka sulat ta. Baklalat ta. Naibaglakit din. Taada na insan roda. Iso, ti kanayon mi apagut utangan si ka. Kasta ka di? Kat kumusta mo to ni Roda? Makita mo dito grocery ken restaurant ang nagabay. Malaksin ang negosyante. Ay na, ada pa'y daduma ang negosyo na. Ada pala isdaan. Kukuha na daki jay. Isupay ati supplier iti frozen food iti kabangi bangaili. Kento'y venue. Isu ti akin kuko iti daytoy apasdat. Intuloy na ti sigud ang negosyo dagiti dadakkel na ket naparangay na. Talaga nagagat ni Roda. Hindi pa lang amin agkakaadalan tayo kat negosyanten. Ay, wala nga Rod. Hello? Kumusta, Jackson? Uy, kastilat awan nagbaliwan na. Di mo inkuyog ti asawam. Ay na, single pa dayta. Ay, sorry Ay, pasensya kan Roda. Kunak no, addan pamilyam. Ay na, awan tinailawan gayam. Excuse me. Sung batak biti awag ko, ha? Ay, talaga nga umar-aruyo. Ti kinataer ti gayem tayo ang manager. Anya insan. Nagbanglo agat syudad. Nasingpot lat na, kan napakumbaba ni Jackson. Saan ang nagbaliw, insan? Anyat kat mo saman. Iskam dyan nag-investan yung agagayam? Han, awanan di kwarta tayo. I'm sorry. Kunak no legit dahi dya akumpanya, Mariel. Nag-close ang di opisina dahan. Kat atapan da nakarwaran diti Pinas di chairman. Kan dagiti officers iti na dyan kumpanya. Hindi pa lang amin abin nalagan ka. Impilit mo ti kahit mo. Anya nga itan. Kasano tayo ang makabawi iti intaray da kwarta. Sa painlon ko dahi dya kwarta, Mariel. Amum dahi ta. Agsya tayo pa ya. Ay, di ka muna Jackson. Uston. Wanyag paiso, di mo sobraan ti uminom, Jackson. O insan, agawid na yun. Kaitulog tayo ni Jackson, igibalay ni nanang na. Bayandak lang. May liwak mo't kata kayo. Iso nga ipapas ko man ti agliw-liwan ito. Sige nga naman. May tulod na kayo itong madamdama. Tama nga no, agdandana ganinanang mo Sige, dakay ti maka mo. Amoyo, umapalak ka da kayo. Nagronakan ka, Roda. Awan ti rumbang nga apalam kada kami. Napintas ti biyag mo. Manager ka iti dakkel a kumpanya. Naragpat mo ti arapaap mo iti biyag. Ay, nagpaiso timbaga ni Roda. Proud kami kan ka. Tasi ka lang, tinakatorpos iti kolehyo, iti batch tayo. Wan nga, dumalata ti biyag dito probinsya. Kumpara ija syudad. Bumangon ka ditan, anak ko. Agar mo sartayaon. Kan imawag ti asawa mitay. Di mo ka nusungsungsbatan ti awag na kan ka. Isungay bagak anak aturog ka pailaan. Sige nanang.
Awagak inton madamdamah ti asawak. Hello, Han. Kaano kang agawid? Agbakasyon na pwede ito'y probinsya, Mariel. Wan gayam. Into next week. Mapana nag-training ija Europe ti anak ta. Kasapulan na ti kwarta para iti training na. Nailumlum tayong iti utang, gapo iti dayta nga investment. Iskam gayam. Pangalak itan ti usaran ti anak ta nga ag-training. Mapmapan ti sweldo iti loan ko. Tulungan na kagdiskitar, Jackson. Ay, nakapasyar ka man diti pwesto, Jackson. Dakla talagang tinagbaliwan ti lugar tayo Ado ti baro na ipatakder apasdag iti aglawlaw. Danta ni mayaw awanak pa yan. Wala, Jackson. Umas asinso nga minin ti lugar tayo. Hello? Ada ka magayam dito palengke, Jackson. Wen Roda, umayak man mat agpasyar diti palengke. Ay, katuan Ay, panawan ka man pa Tada i-deliver ko iti kabang-ibang nga ili. Mabalin ti sumurot kan ka? Kaya't kumati makapasyar iti dadu mga ili. Urag balinak helper mo itang aldaw. Ha? Mabalin man. O sige, intang arudan, Jackson. Sanlat ta nagbali ti panakilangan ni Roda ng niyak. Amok asyak pa ilang ti ultimate crush na. Tanag ko nak. Dahito yung ti solusyon iti parikot ko may papan iti kwarta. Anam. Saan? Diyak kaya't agundawayan ni Roda. Jackson, malagip mo pa'y kadi ubing tayo. Day taakarayan ti paglalangoyan tayo. Uwan nga Roda. Roda. Mabalin ka di nga isardeng mo pala tilugan ti taigid. Okay. Sikat ti matungpal, Jackson. Nagunagtisan na ay mo, Jackson. Amom, manipod idireyon yun tayo. Nadlaw ko anaunag ti pampanunutam. Ada ka di parikot mo? Kababahin nga, klunan. Ngem, dakil a problema ti sangsangwak ita. Ada ka di maitulong ko. Ibagam, barang makatulungan. Agyaman ak, Roda. Agam kabalak na ito'y. Sige, ituloy tan ti agbiyahe. Awanan nyaman na da ito'y. Di nakpakadanagan. Madamag ko man, Roda. Apay nga aging gaita, ket awan pala ti asawam. Ha? Talaga siguro akas to'y tigasat ko. Ti agbalin a single iti tungpal biag ko. Adong mo tinagaram kan ka iti high school tayo, Wan, ngam awan na gusto kadakwada. Jackson, aglunakan ka. Sika lang ang tinagbalin nga special a lalaki iti biag ko. Roda, no daman nagbasulakan ka iti kalabas. Alak na ito agundaway nga agkidaw ka nagpakawan. Pakawanan na kuma. Saan ang nailimad kan ka? Asika ti ultimate crush ko iti high school tayo. Inuray ka pa'y nga rod nga agsubli dito'y probinsya tayo. Nagsubli ka nga paiso. Ngam adan asawam. Ngam awan nagbasulang kanyak. Taawan mo ti relasyon ta. Amok ang nasingad la agayam tirik ng para kanyak. Di pangibilbilangam kanyak. Kat makunak a closure para kanyak dayto yan iti marikriknakan ka. Kat amok ang naragsak ka iti sidong ti asawam. Awan perpekto a pamilya. Kasama ti relasyon. Angam, ada-kada tayo amang pili. No anya ti rumbang a para iti biyag kan pamilya tayo. Ubing ka man. Kaya ti daw-dawat ko iti Diyos, ang masarakam to kumati lalaki a para kan ka. Agyaman na, Jackson, my friend. Nagbayag meten, ti pa nagsubli daroda kan Jackson. Ay, ag internet ak mampay. Agbuya ak iti news dito social media. Ay, ano ites? Anya dito ay video. Ay, agore kata ipus ko pay. Basag pay man, ti caption na.
Ado a biktima ti investment scam. Nangipila iti reklamo. Ah, my gosh! Ladawan ti asawa ni Jackson tayo ito'y may isa kadag iti agreklamo. Ala! Anya ti kahit asawan da ito'y? Jackson, iba ka man tagpaiso kanyak. Apay anasingid ka unay ka ni insan ko aroda. Adda ka di da ka sa gandat mo iti kasinsin ko, ha? Anya ti kahit mo asawan. Di ka maawatan ha. Nagawi da, ta umayak ag bakasyon. Umayak ag relax. Ngamin, kaslasaan ako na komportable di syudad. Imayak dito tapno maliwliwak. Ken umili mo ten kada kayo agagayam ko. Ken kadagiti dadakkel ko. Apay, ada ka di problema, instances? Kita am da ito nag-viral iti social media. Na-scam ti asawam iti investment company. Ket may isa kadagiti nagreklamo. Pangasin na. Di nakamlukluk mo Nang rona ka ni Roda. Sana gaputaan mo man napatag ka unay kan kuana. Ket gundawaya matan. Amok. Kaya't mo akwartaan ti kasinsin ko. Ne, sana po nunay ta. Pudno nga da problema mi iti asawak may papan iti kwarta. Ngem, awan ti madiagandat ko iti kasinsin mo. Nasaysaya at siguro no adaywa mo ti kasinsin ko, Jackson. Instances, anya ka di. Relax. Di mo kumakad niyan ni Jackson. Hay. Sige. Agawid akon, tayo nakagsaganan. Agsubli ako ni Jesyudad. Insan, dakkel tinais ka makwarta kada kwada. Kaya't nasawan, nagawid tapno agbirok iti solusyon ti problema na. Nagloan da iti bangko tapno ag-invest. Angem iskam gayam. Isungay na sitgan na ka. Tapno bumulot iti kwarta. Ay kitaam. Ang mga nusikama ti maluko. Ses, apay akas tamot kan ti bagbagam. Nagdakas ti pagkitkitaam kay ni Jackson. Bimulog ka di ti kwarta. Ibagam ti agpaiso. Pananggundaway dayjay. Amo na ngamin asaan ka makapaggadgad kan kwana. Insan, maasyan ka mo't ijay tao Adda lang arudan pagdaldalanan na. Pagpanunutan pa'y laang itidakas. No bumulod kanya, si pupuso ak at tumulong. Manipod idi, amin kayo akakasinsin ko. Kakabagyak, kan taong agkasapulan ititulong, tultulungak. Awan matdakas na no bilang agkid daw ni Jackson ititulong kanyak. Aggagayim tayo, isong agtitinulong tayo. Kunang matlan asino hanapan ni Jesyudan. Anakalapas iti panagadal na. Ket nagbalin pa'y a manager. Hanggang nagawid mo talagaan iti probinsya nga kid daw iti tulong. Insan, saan kumamit akas tati panagsasaom. Tatibiyag, adala tati mako na nga ups and downs. Imbes nga imamag tayo tipada tayo at tao, tulungan tayo kit diida. Amin tayo at dalat pa kaitublakan tayo. Kat agyaman tayo kadagiti man nakaawat at tao, asidadaan at tumulong kada tayo. Iti tiyempo tirigat tayo. Kasmat kan ka insan. Saan apa nangiboy-boy? Ngam maibagakla ang daytoy, tapno maamiris mo dagiti ibagbagam. Ha? No ar-arigan, aging gaita, nakadependar kayo payla ang kanyak. Ang adda ka dinangag mo, anay sawang ko kan ka amadi? Awan mat, saan ka di? Ako nga, insan. Di adal man wano saan. Agpapadala taasang bayan iti panubok. Awan pilpilyan ti panubok. Nga oray anya pa'y ti estado tayo iti biyag. Iso asaan tayo kumaakad ngan ti pada tayo at tao. Kandi ka madanagan insan. Taawan apulos ti dinawat ni Jackson at tulong kanya. Nasingpat, nagagat, kan addaan iti prinsipyo ni Jackson. Iso nga amok, malasatan na ti anyaman a problema na. Sorry, Han. Dakkel nga adal kanyak daytoy. Ala, hustan. Ada ka asit ti apo. Di na tayo bebean. Itilat ta nala ka nga institusyon ti pagtrainingan ti anak ta. Uwan, Han.
Saan tayo nasumurot ka dagiti gagayem kong agpasyar iti Hong Kong. Kat di kag danag. Agtrabaho akmat. Tapno da may tulong ko kan ka. Kat agyaman ak taman nakawat kang asawa. Napatig kayo ang pamilya at itibiyag ko. Agtitinulong tayo. Kat patsyek ang makalungaw tayong tumatlaan. Agyaman ako na iti Diyos. Kasi katintad na nga asawa kan. Nakasingsingpat ka. Agyaman kami, iti panang-organize mo iti daytoy a reunion tayo, Gayem Jackson. Awalan yaman na. Kwa, pakawanin na kadagiti na isawang ko, iti naudi a panagawid mo, Sorry, pinagpanunutan ka iti dakas iti. Awanan yaman na. Lipatan mo na jay. Amok a panangyali ka kamlaan kininsan mo aro daday jay. Iso nag-isawang katikas jay. Kablawan ka kit di Tadamutan bukod mo ang negosyo. Ay nagyaman na ka. Ingka gumakmot at nagpursigi ang nagtrabaho. Tani, mababainak kaya iti insan ko. Isuti ka na yun ang pagkamangak no kasi magipitak. Ay kat napintas adamag dayta Kablaawan da ka mo, Jackson. Ngamin, pimintasan ti biyagyo. Nasi unay ti Diyos, Roda. Amok nga iso tinangigigiyakan na kami. Iso nga inot ang nakabangon kami. Ay nawin nga ron. Kinundayam. Ada good news ni insan kada tayo. Kat apag isula unay ti panagawid mo, Jackson. Ha? Anya day ta good news? Tangay rinugyamon nga bagases. Ituloy mo na. Ay kamao dyanan na. Ay na, makiasawa ni insan ko ang Roda. Ha? Ay, wow! Congrats, friend! Agyaman na, friend. Inton umay alawasan ti kasarmi. Kat sapay ko mata saan kayo pa'y nga agsubli ijay syudad. Wen, ta nakalong vacation kami ita. Iso sigurado ang makadaray kami. Ayos nga, Rod. Biyag. Di tao. Sigurado ka ka din iti pangedeng mo nakaw. Ti panagabroad mo. Wan tatang, tati kayat ko. Maipaayak itinapintas ang masakbayan dagiti duwa nga anak ko. Na, nadala ko mamabalin ko. Di ka palubusan ka o madayaw. Tanay, kasi dagiti anak mo panawam. Ang ay napaw, nakurapay ang mailang amin nga amamanak ka. Ala, saan yun ang panunutan dayta? Ay, Basta diyo kumabaybay ang dagiti anak ko, tatang. Tada kayo laangan ti amok apangital ka kadakwada. Tanatay kat nga ruden di asawak. wan, awan pagdanagam kadakwada. Jak pay bayan, dagiti anak mau. Kumusta nga tan ni Nanang ije abroad manong Alex? Jak mo tawan pay matawag na ading. Kaili ko ni Nanang manong. Di kag sangit tamay luyo sak. Natay lang arodan ni Tatang. Pinanawan na tapay ni Nanang. Iris, Alex, Rabiin, ikay maturugan apok. Lolo, kaili ko ni Nanang. Mabayag ka di pa'y nga agawin. Mabiiten, duwalang atawan, agbakasyon ton. Mabit lang ang urayan, ti dua atawan, apok. Lolo. Alam, maturog kayo nuwan. Tanay, adapay klase yun ton bigat. Di kag puy-puyat, Kundi pa kadanagan ni Nanang yun di abroad. Patsek nga umawag to dahi-dahi iti mabiit, wan. Ala, ikay maturugan na pa. Hello anak ko, kumusta kayon? Nasaya at Nanang. Na kayo ngay, kumusta kayo magtan? Nasaya at lata anak ko. Nagasatak, tanasingpet tinatumpungak nga amok. Iso nga agadal kayo an naimbag kini manong mo, wan. Wan Nanang, ingat ka kanayon dita ha. Wan anak ko,
Awan ti rumbang apagdanagan nyo kanyak dito, Juan. Da kayo ti kanayon nga agan na dita Pilipinas. Saan kayo nga agsuksukir kin ni Lolo yo, ah? Agsingsingpot kayo kumaakanayon, anak ko. Manood ang tawan tinapalabas, anak ko. Namin nanumita na nagbakasyon ka dito'y Pilipinas. Apay planong agsubli di abroad. Wen, taado pa'y ti arapaap ko ajak na tunoy para kadagiti anak ko, tatang. Dandani mo'tin makaturpos iti kolehiyo dagiti anak mo. Graduating ni Alex. Sumarunong to mga graduar ni Iris. At dapay arapaap ko akayat ko atunuyan para kadagiti duang anak ko, tatang. No addan ka bukbukudan da abalay, mabalin konton ti ag for good, tatang. Anya? Iso nga agabrodaklat na, aging ga akabaelak tag trabaho. Napigsaak pa'y, tatang. Kabagis itaw. Aking balay, iti maipatpatak dar iti tawid ni Rayma Adaga. Balay ni Alex nga po ko, kabagays. Ay kat, jay napustyan ngay, ijay abay na. Balay mo ni Iris nga ading na. Anya, nagubingan da pa'y laang, nga maddan ka bukbukudan da balay kabagays. Kasta mo ti kaya tinada. Talaga nga raw, anak kaurnungan ni Rayma, bayat ti kaada na ijay abroad. Kunak nga gawid din tagin na namutan. Ang madumot ti bagbaga na arason. Ado kanupay dagiti arapaap na para kadagiti anak na. Ay na, talaga dagiti latan anak na tinakaiturungan ti imatang naan niya. Agraduaran iti mabiit ni Alex. Sumarunong tumot ni Iris nga ading na. Ay huwain ka ba guys? Patpat gan na ngamin unay dagiti anak na. Masyan ngamin, tanasa padaan na ulila. Wan nga raw. Unay mo't nga agpaisaw. Tanasa pamut anatay ti manugang mo kabagays. Iso siguro at igasat na kabagays. Sa bagay mo't kit di Mala, sapay ko mga road. Tasan ngagsaksakit ni Rayma. Tapno napigsalat ang agtrabaho. Lolo, tangay nalpas mo ti balay ko. Lumasin ako ni tipag na edak. Uray siyak, Lolo. Tapno da serbiti balay ko a pinaramid ni Nanang. Hala, da kayo ti makamapaw. Sana balay, taga asidag tayo iti balay. Kahit kasano, rugyan tante aging pake, Iris. Wen, Manong? Oh, kumusta ngay, Manong? Adan trabahom? Ada na, automatic. Oh, sika ngay. Ay, mangrugiak pa'y lang agtrabaho yung bigat, Manong. Oh, nasayat Tani, narigat mat, no syaklat ada trabaho na. Tama nga no, dahi tantula utang kanya kung tiraramidam na awan trabaho. Anyat serbiti inadal ko ngay, no, jaki pakat, Manong. Kan may sa anak to nga umutang kan ka. Ta, amang ano, adun to ti kwartak ngam sika, Manong. Hello, Rayma. Naimbag man, tanakawa ka, nakaw. Wan, ngam inlibas ko lang ti mawag tatang. Ta super busy ak dito Pasensya kayo, nasagpaminsanak lang nga umawag. Nakaw, di mon ka ba lang tagtrabaho. Hagawid kaan, tapno makain na naka.
Agsakit kan samat. Amo ka maregrigatan kan trabaho dita abroad. Ilepas ko lang nga ito atawan, tatang. Urayak nga aglepas di kontrata, sakto agawin. Mala, urayan biti panagawid mo Uwan, tatang. Kat, kumusta dagiti anak ko? Limasin dan. Nagdadan iti pinaramin mo babalay da. Hawanin kadwak dito balay. Sana bale, taas si daglaang matibalay da di tabalay yo, tatang. Wan matkideya. Kanuang gayam. Adan trabaho dang agpadpada. Kasta aya, jak na amon day ta. Mga ano kaya't daka sorpresahin anak ko. Ay na, maragsakan para kadagiti anak ko, tatang. Ngamin, uray na sapa da na ulila. Naragpat da dagiti arapa apda iti biya. Why anak ko? Kit kablawan ka. Tao rag may saka nang isakad ka dagiti anak mo. Kit naipahay mo amin nakasapulan da. Itugtog ako mampayla dito ipapag. Tanapariir ti angin dito. Ay na. Maragrag saka na no makit-kita dagiti babalay dagiti apukok. Ngayon patakder ti anak ko. Nagpursige ti anak ko maka-abroad. Tapno maipayan na itinapinta sa masakbayan dagiti apukok. Nagtengaan dati basit akal-kalapaw ko. Basta da napintas sa babalay dagiti apukok. Naragsaka kaon. Uray talakayak mutain. Agawid ko mamut danak kaon. Takailiw ko na makadin namanaan. Mga asawa ko na, Iris. Adabitan balay ko apang isang patakit asawak. Ure siya ka. Makiasawa ak matan, tamasikuga kun manong. Anya? Ni, agkasar kay nga rodan itinobyo ma. Agid dan ton tibunyag kan kasarin ton may pasngay ko ti sikug ko manong. No siya, ikasar kong tinobyak. Tapno saan na maagaw ti sa bali. Umutang ang iti pagkasaran mi. Tain inutek to abayadan. Tagsusweldo ak matan. Abay, di mon urayan asumangpet dahil ayaw. Sa kayon tagkasar, Alex. Kanon to pa ingay? Masapo lang maikasar ko ni Carol. Tadyak kaya tamagaw ti sa balay. Anya, mano mo ilabo lang ti urayan. Agawid to ni nanang iyaw. Aglepas nga minan ti kontrata na. Mag-extend ko mapay nga miniti kontrata na Takabalan na pa yung trabaho. Nakapsutan din ayaw. Masapol nga ginanan. Kat masansan ti panaguyak na. Kat no agawid, pagyanan na ngay. Alam nga na makipagnaad kanyak. Kat adanton pamilya. Ni Irish no kaya't na pagnaadan ni Jibalay na. Aniya. Ay na, kailiw kayon, tatang. Ay, kailiw da ka matan anak ko. Ay, sos, nagkutong ka batan. Gagangay na tatang. Tapuyat ti kalaban ko iti abroad. Dagiti apo ko yung nga Ayan da. Daday ti babalay da. Ne, ado matitattao di tababalay da, tatang. Ado ti sanga ili da. Ay na, saan da sa nga ilidag ita? Anya nga rod, tatang. No kasta, saan kayo nagsubli di abroad, nana? Saanan, taginana ako nanak ko. Kan adun ti marikrik nak anasakit iti bagbagi. Anya?
Ipagnadan nyo nga rodan nga eh. Kumpurme kada kayo kinimanong mo ti pakipagnaeda kanak ko. Ay, sapay nagadu kami di tabalay. Kadwami nga min dagiti katugangak. Kan kaanakan nila kay ko. Ay, oras siya. Ado kami ngagdanan, di ta balay nanang. Adadagiti kakabsat ni bakit ko. Nangina ka no ti abang inje sentro. Sikan, ti mga laka ni nanang Iris. Tas sikat ti babae. Ay, sana ga po tababayak at siyak ti akin responsibilidad ka ni nanang. Si kakit di kumata si katinaw na. Ala, saan kayon nga agrikyaran nako? Di da kon problemaan pay. Tadamot to'y balay ni tatang apakipagnaedak. Uwan atan eh. Awan matlat kadwana dito eh. Kanda kayong tumutla ang timang tawi dito'y kalkalapaw na. Tada kayo kat nga ti anak na nanang. Atay ta. Nadalusakon to'y kalkalapaw, tatang. Ay na. Ay, kas lalimawa to'y kalkalapaw. Idinadalosan Wen tanasim padagiti rumbeng ama isimpa, tatang. Ay, pasensya ka, nanak ko. Nakawarwara, ti kalkalapawan na sang putam. Wen, maawatak, tatang. Ay, imbis na pinta sa balay ti pagnaadam ita. Saan mat? Kayat dagiti anak mo Ala, nga. tatang, baybayan yun. No, anya ti kayat ng aramiden dagiti apo ko yo. Basta siya, nakaragrag sa kaklata. Tanapintasan ti panagbiag dagiti anak ko. Day talaeng ti kapatgan kanyak, tatang. Pakidisuyulatan dita, babaros. Agyamanak. Ay ba, apay dagita hiraw. Anuam dagita. Narukupan dagiti sisim ti kalkalapaw tayo, tatang. Pasukatan tayo. Tao may ni pare Cardo inton bigat. Iso ti ayabak nga agkarpintero. Apay ada kwarta maya. At dapay mat nabatbati a kwartak tatang. Pasensya kayo, no jak na ipatarimaan idito'y kalkalapaw yo, tatang. Yawan problema kanyak. Siga ti pampanunutak anak ka. Asinon to ngayon ti kadkaduam dito'y balay no mataya kon. Punaw nga agasidag ti babalay tayaw kadag iti anak mo. Angam dida kamit umay sarong karan nga inada. Ala, aw-awatan tay latta itan tatang. Tanalabit, makumikum da iti trabaho da. Nakasingsingpet ka talaga anak ka. Manipod ubing ka. Aging ga itat bimakit ka. Nagtalinaad ti kinasingpet mo. Kanwan gayam, aglako-lako aktuman iti fishball kan barbecue di tasidag ti kalsada. Taisupay a pangalaan tayo iti kaden tayo, tatang. Tumulong aktumat anak ka. Kunyamatan, naabutan akmatan iti tudo dito dalan. Ang partakak tayo pataray. Tapno makaawid ako na. Malamin ako na nakamotor. Nagalis! Matumba ako na! Ay na, apay ngamin adi ka nagan-anad anagmaneho, anak ko. Anay... Natukol ti may sa ato lang ti sakam, anak ko. Iso asiniminto da. Mga asim, di nagpampanawan dito ospital. Ala, di ka madanakan. Tadaak lang dito'y amang bantay kan ka. Saan ka apanawan, anak ko? Oh, ibatik kan ka to'y tulbak ti balay ti kabsat mo, Iris. Itad mo to kan kwa na, apaman amakaruwar iji ospital. Ha? Papanam siya. Apay nagdadakkel lagi tabag mo. Pumanaw akon. Panawa kon ti kapsat mo. Takas jay mo ti kasasaad nan. Jak kayat ti mga sikaso kinimanong mo. Imbes asyakla ang das asikason na. Saan? Taisumot ng tagpaasikaso. Anya? Sige, mapanakon. Tapi manaw mo tandag iti kakabsat ko. Panawan min ti kabsat mo. Nagapwamador!
Duwang aldaw adi ka nagawid iti balay. Kanjak makontak ti cellphone mo. Masigurado, naggapu ka man nanita yan ti babaem. Agtal na ka man, Irish. Isu adjak kay kayat ti agawid iti balay. Tanakang ngiwat kang asawa. Ako ko sa mga minanakawis mo. Tapumanaw kan ti balay ko. Naumakon kan ka. Awan na pulos pa nagbali mo. Nabannuga ko na masaksakitan na door. Isuwag sila talangan. Gato na! Dahil tatir urayak nga ibagam kanya, Irish. Di papanaw kon. Wan! Abok! Tapno nawaya kayo ni ti babaem. Inayat ka pa'y matngaro ni tigas taunay. Yaman niya din subad mo itinaytapan lagayat ko. Pasig sakit ti baroko nga dor. Uston! Sana tilay sitsidir mo. Tutal, saan tamot na naragsakit itong galmaysa? May mayatan no agsinatan. Mga siyo nanang, dito yun balay ti pagnadan nyo. Di dak ko mapampanawan dito eh. Juan, di ka madanagan, Alex. At daaklaang ditoy. Saan ka panawan? Nang roon akat pinanawan na kan ti asawa manak ko. Agi ang manak nanang. Pakawanan dak ko ba? Mababayin ako na kada kayon. Ngamin, saan kayo pinaganan iti kalabas? Agpinatulon kami iti kabsat ko. Amang pasangbay kada kayo iti babalay mi. Ngam, da kayo matlagayam ti pagkamangan mi ta. Takasapulan da kayo. Anak ko, Ipatpatag ka unay nanang. Kat makawanan na ko ma. ipatpatag ka mat unay-unay. Alex, anak ko. Iris, anak, umayak man. Ni nanang. Nakalukat day tananang. Iduron nyo latan. Ne, apay, awan trabaho manak ko. Adda nanang. Naglangan naklaang. Tawan mga sikaso kadagiti duwa nga anak ko. Anya, ay, apay adi mo imbaga kanyak ngay. Tasyak ti mga awir kadakwada, tapno makatrabaho ka. Mabainak nanang. Ha? Mabainak ngamin ngagkid daw iti pabor kada kayo. Ngamin, imparupak ti kinabastos ko nga anak iti kalabas. Gapo iti saan ko apa nang pasangbay kada kayo diti balay. Ay na anak ko, di mon panunutan da ita. Saan kumot asinakit da kitay? Inawawat kayo iti kapsat mo, taanak kayo kat nga rod. Patpatgan kayo latta, nga oray kas jay ti impakita yo iti kalabas. Ruming bawlat ta tinalaos, apan ang ipatag ko kada kayo nga anak ko. Nanan, patpatkan kayo madunay. Naamiris kong timadingay naramid ko iti kalabas. Nagaduwa sakripisyo kan rigrigat yu kada kami ngagkabsat. Ngamkas jay lang tinsubad mi kada kayo. Nagsayat kayo unay ngayon na. Da kayo ti inspirasyon ko nga agibiyag anak ko. Nakasagana ak ngagsakripisyo para kada kayo. Kan kadag iti apo ko. Agyaman ak. Kidaw ako madituyan balay ti pagnaadan yu. Tapno adakad kaduami kadag iti apo ko yu. Sige, takasaritak to ni manong mo anak. Tanuman nugot adituyan balay mo ti pagnaadan tayo amin. Tapno maasikasok mo ti kabsat mo. Tawan kadwa na iti balay na. O sige nanang, mayatak. Wen, tapno agdeden na tayo manen anak ko. O sige, patsat nga manugot ni Manong. Kan ayaban tayo matin ni Lolo diti balay. Tadituyan ti pagnaadan na. Sige anak ko, tanarigat no agmay-may sa niluluyo. Tanakapsot una yan. Biyag ti tao.
Naimbag nga orasyon, Nana. Jakay, balasang ko si kamat gayam. Anyat lakom ita. Medyas kan boniti, Nana. Mayat Hindi pa nagtutudaw, payong kan butas ti sor-sor-sor mo ngay laklakaw. Hangam ita, medyas mat kan bunitay. Wen, Nana, tapa naglalamin manen ita. Talaga bilibak ken ka balasang kaw. Nalaing kang agpanunot iti ilakaw. Amangan no inton summer, face towel kas kadapan nyo mati ilakaw. Tapag punas itiling at no napudot. Ay, kat mabalin lataan, Nana. Nala, mangpiliak man nga ro di talakom. Tanay kasapulak ti medyas ken bunitay, tanalamin ita. Tatang, kayat na kayo kano ang makasarita tinobyok. Apay, anyat di baga na agluray. Kwa, dumanon dansan, tatang. Anya? Ay, makiasawa ka na nakaw. Uwan ko ma, tatang. Nakasaga na kayo na ya. Apay, daor nung jay nubyaw, mapagkasaran niyaw. Adda, tatang. Sa bagay, natalgid mo't kiti trabaho na. Kan madlaw mo't anasing pait. Kang runaan ti amin. Ada kay mutan iti husto nga edad. Isu nga awan problema kanya. Malaala nga road. Ibagam ta kasaritak to tinubyam. Jakay adak. Panawam daytan. Adaw ti mabalin nga ginaw kadagita. Kababain mataan no sa anak at tumulong, tatang. Ay naanak ko. Ika kaagtugaw mo ije salunan ta makisala ka. Kurang ti babalasang nga isala dagiti babaraos. Ay na, awan asam ko ang makisala. Amo yung matday, tatang. Ay na, saysayangam ti gundaway anak ka. Ay, ado ti dayo ang babaros. Barang adamo makasirpat kang ka. Rugyan dakmanin ako nagtatang. Panawan dakit din dito. Jak mapanawan to'y ar-aramidok. Basta, sa anak ang makisala. Manjak, tatang. Joy, ading, rumara ko na. Tain nakpay agangkat itilakok. Oh, Joy, apa yan? Anyak pagsangsangitam? Ada problema manang Jackie. Ne, anya dayta? Masikugak. Anya? Ala ka! Kalkalpas pa'y latikalay sa tikabsat na. Masikog kamutan. Makiasawa ka nga rudin ano kas na ading ko. Asino ka di tinobyom, Joy? Ni Jeremy manang. Ha? Asino a Jeremy? Ni Jeremy akaruba tayo. Ti anak danana sita. Anya? Inauna akiti dua atawan. Ay, unay kan aya. Nag-uubingan kayo pa'y laang. Kasaritam ni tatang. Ti kayat tinobyok. Agnaada kun ije balayda. Ay saan, Joy? Urayam ang makapagkasar kayo, sakay to agden na. Dayta ngamin ti madikada kayo kat, taasawa ti amuyo. Kasla nalaka ti nakiasawa kada kayo. Manang. Ay napasensyakan iti pa nagsasaok ading ko. Ngam aklonak, nasakit tinakam ko, ta nagsasapa kayo asumrek iti estado ti adda asawa na. Kalkalpas la ni Glory ang nakikasar. Ita, ti kayat mo, makiasawa kamutan. Hay, makaammo kayo no agsakit tinakam yo kanya. Ngam ibagbagak lang ti marikriknak. Kas kailang amin maibusan iti lalaki. Malak pasensya mo ni Manang Mau. Napanugla siguro ang napandagla ko. Iswakas jay. Ay nalakang agpungpungtot ka inukwa. Malalala. Pagsasaritaan tayo anaimbag. Noon niya tirumbang ama ramid. Jackie, anya ngay. Kumusta ti dardarirag kung ayat kan ka? Imbagak matan, Jimmy. Awan pa'y planok amaki ayan-ayat. Trabaho ti in-into narak. Kayat ko ti makaurnong. No agasawa tanton, siyak ton ti makaamong agtrabaho. Tauray Laging itak, Jimmy. Ngamjak kayat nga agur-urayak tulaang iti-itid ti asawak akwarta. Kayat ko ti agtrabaho. Jak kayat ti mangnamnama iti sabali a tao. Nga uray mismo to nga asawak. Iso asumapol kalaangan iti sabali nga armam.
Taawan mauray mo kanyak. Tatang, aga-brodak. Anya, ay una yan. Apay, saan ka amap nag-iti trabaho dito yung lugar tayo? Kurangam, ti matmat gedam iti panaglaklakom iti kumpormila dita? Basta kayat ko ti aga-broad, tatang. Padasat ti gasat ko ijay abroad. Kayat ko ti makaurnong adagos. Ay nano siyak ti masuro. Turay di kan pumanaw anak ko. Nang runa ka awang pa asawam. Ni, anya kumangay ti pakainaigan ti asawa iti panag-abroad ko, tatang. Anak ko. Dandani maong putan iti kalendaryo ti taon mo. Apay awang pa laplanaw mamaki asawa. Nakiasawaan dagiti kakabsat mo adwa. Ang masika nga inauna. Awang pa'y nubiyaw. Lunam nga minan ni Jimay. Nasing pagkaday dyan nga agar-aram kang ka. Ay natatang, awan pa'y planok amaki asawa. Sa anak pa'y mat-anabaketan. 29 ko lang, ubingak pa'y. Ay, uwan hanggang kaanon tupay amaki asawa ka ngay mag. No talaga mo lang nga da planom amangga di balasiw taaw. Nasaysayat siguro no makiasawa ka pa'y nga umuna sa kanto agabroad. Ay natatang, tipan nakiasawa, saan nga innapuraan dayta. Dumteng ka nung nga road, akas na agtatakaw dayta. Kala at adumteng, saan ang mapakpakadaan. Ay, Kinapay aya, ada kayo ti madanagan. Jak to pa'y madanagan, da kayong tulakit din. Dumteng tulat ta ka di, tatang. Ay na. Agyaman na. Oras man ti panag-ina na. Ay, nagrigat gayam at talaga ti trabaho dito balasiw tao. Kaya rigam gayam at talaga ti kaslanwang agtrabaho dito eh. Ang ano sa kuna? Tinapatag, dakkel ti sweldo. Ken naanos dagiti natumpungak nga amok. Ken saan da pa'y anaimot. No anya ti kananda, kanakmat. Iso anaga sa taklat na, nga oray medyo narigat ti trabaho. Anos at talaga. Umadanin ti panagbakasyon ko iti Pilipinas. Nagustuhan dagiti amok ti serbisyo. Iso nga agsubli ak tumanan dito eh. Manang Jackie, agyaman nakitin sangpet mo apasarabok. Kastamatan nagitintan mo apasarabo dagiti anak ko. Una yan, masikog ka man gaya man, Joy. Wen manang, may katluntun da ito yung anak ko. Kan uray ni Manang Glory, masikugmet. Ha? May kamanumatan ti sikog ni Glory. May katlumot lang, amanang. Si Kangay, awan ka di pa'y nobyom? Ay nasaan adagita nobyo wano as asawa ti prioridad ko. Makauray dayta. Ngam manang, amang ano nalipatam mapanan ti tawan. Nasuro ka na 30 ti tawan mo. Kaya't mo ka di tagbakbakit abalasang. Ay na, ubingak pa'y ading ko. Adan to pa'y makiasawa a 40 ti taon na. Jak mat itulok ang mabakitanak abalasang Jak kayat. Nagsublimanan ni Jackie ije abroad, paray. ay, wine, maray. Awan samot plano na makiasawa di inauna nga anak mo. Ay nahay, jak amaw kong kuwana. Awa mayam mamuna, nobyo na. Ay, hey. Amangan no mabakitan abalasang dayjay. Naggagatmot nga men. Nagswerte ka iti dayjay nga anak mo. Ay, uwan na. Awaan ti makunak iti dayjay nga anak kao. Ay, talaga na diskarte iti biyag. Kitaam kat pinadakkel nan ti balayaw. Wine, iso ti mangmang tad iti kwartak maray. Iso na lang ta madanaganak. Tanay, mabakitan samot abalasang ang anak kao. Ay kat, adan tulat ta siguro Amangan no makigtot kan tulaangan. No ibaganan makiasawa. Kastoy latan tar aramidak.
agtrabaho. Kahit no nakasweldo pauitak ni tatang kandag iti kakapsat ko. Ay, trabaho latan tar aramida. Kaste kadilatan, aging gaamataya. Agsarmi nga ket di man, ta sa anak pa'y mat makaturog. Ay, talaga abo maketak maten abalasang. Madlawan iti langak ti panagbakit ko. Ay, pati tawan ko. Diyak pa'y napupuutanan. Dandani akmat gaya mo nag-40. Ay na, agba akak samot ngagpayson. Diyak mat kayat Adun tinaamamok anabakitan abalasang. Kat kasta unay ababawi da asaan anak ki asawa. So ano mabalin? Ay, diyak kayat tagbakbakit abalasang. Ay, umadani manan ti panagbakasyon ko iti Pilipinas. Ngam panagkunak, ag-for-good-ak to siguron. Tabarang makaasawa ak tupay. Diyak lakit di kayat ti agbaak. Nasayaan magtasaan kan nga agsubli iti abroad, anak ka. At dan ornong mau, makapagnegosyo ka ano kayat mau. Napapintas mo to'y balay ta. Asawalat kurang kan. Tatang, Apay, talaga ka di nga awanan planom ama ki asawa. isungarod anagawid akon, tatang. Kasangwak matan ti may papan iti bagik. Kuwan, anak ko. Rumbeng laeng tanay, dan tanay 40 mon. Nakaapapal dagiti katawanak ngaglabas dito balay. Kibin-kibin da dagiti anak da nga itulod da iti pagadalan da. Ngam siya, awan pa'y anak ko. Lumabas kami, pay, Jackie, balasang ko. Sige lang, nana. Nakapanimid kamot ang nakatanaw di tatawayaw. Di kag pampanimid, Wala na. Sige, labasan na ka, pay. Wala na. At dalugan ang nagsardang iti batong. Anakaw, lugan ni Jimmy nagsardeng iti bataw. Ay, sus na damag nan samot ti kaadam, iso nga imay. Anya? Nabayagan nagpukaw ni Jimmy. Manipod nag-abroad ka, napanmet nagtrabaho ijay syudad. Kasta aya tatang. Sige, tain naksabdan. Nay, mabit lang. Di tan sa makaro ba ti papanan na. Iti balay ti barkada na iday. Ay, wan nga rod. Adamat kadwa na ababae. Kandwa nga ubing tatang. Unag paisaw. Pamilya na nga tadagita kakadwa na. No kasta, adan asawam, Jimmy? Uwan, Jackie. Duwan na anak mi. Kasta ka di? Sika nga manumot ti anak yun, iti asawam. Awan pa'y asawa kan anak ko, Jimmy. Anya? Ni, apa ngay? Agbakbaketak siguron abalasang, Jimmy. Manang, natayo ni tatang. Awanan kadwam dito'y balay. Apay no may kan agnaid iji balay mi. Anya? Ay saan? Diyak kaya ta nakababa-enjoy. Ala, pagbainam ko makit na singpot ti asawa. Uray pay, basta mabainak, didak pa kadanagan ditoy. Takabailak nga uray awan kadwak. Sigurado ka, manang? Wen, agyaman naklaangan ading ko. Hello, Glory. Apay? Manang, agrobot ka. Dagasan da kain ton madamdama. Papanan tayo? Intayo ag swimming. Anya,
Ay na, da kayo latan. Agbati akon. Ay na, saan ang mabalin? Si kangarod ti kayat mi nga ipashare ka ni Joy. Kayat mi nga agrelax ka met, manang. Anya? Datayo laang ti mapan. Ti pamilya kan ti pamilya ni Joy. Ay, sige nga Rod. Da kayo ti makaam mo, ading ko. Ay, jak ko mamapan. Ngam, alaman laangan. Patgak dagiti kakabsat ko. Naimbaglakit din, tanasingpet dagiti kakabsat ko kanya. Agyamanak, tainik kanak iti kakabsat ang nasisingpat. Diyos ko. Hello, manang! Ada kami manan kadamanang Glory. Kadwa mi dagiti kakaanakam. Ay na, naimbag man ta nakaumay kayo manan. Ala, sumra kayon. Oh, kids! Ag-bless kayo kanya, Antiyo. Ay na, God bless you, kakaanakan. Ay na, nakaayayat mat dagiti ngobing. Kaslaan anak ko idan. When isudan ti bilang mong anak mo, manang. Kan kanayunan mi ti umay mang sarungkar kan ka dito balay. Tapno saan ka ama boring. Adto ti kwarta, manang. Ala, inikandak manan idinapan alawas. Kat sa baling mo't dayjay, No dape ka sa pulam, ibagam laang manang, di kag babain. Kano ka sa pulam ti kadwa, ayabam laang dagiti kakaanakam, umay da kakadwaan. Wan, ading ko, kanayon damat nga umay maturog dito eh. Iso nga awanan ti kidawag pay. Sa anak gayam ngagmay maysa. Ngamin, adda kayo akakapsat ko. Kastamot tandagiti kakaanakak. Agyamanak ta nakasingsingpet kayo kanya, ading ko. Nasingpet ka ngamin kada kami, manang. Nang runa ideawanan kami. Sikatin ang tultulong kada kami. Iso nga ita, da kami mutimang tulong kan ka. Agyamanak ading ko. Ngamjak agur-uray iti anyaman asukat tinaitulong ko kada kayo. Umdasan apakaragsaka, no makadwa kayo iti uray sumagmamanulaang nga aldaw. Sana bali, manang. Kanayunan mi timang sarungkar kan ka ditoy. Tadi mo mat ngamin kaya ti makipagnaed kada kami. Ay naading ko, saanan? Mas komportable akno dito'y balay ti pagnaed ha. Ay katuan saan da ka mabali na pilitan? Biyag ti tao. Anay ko, nagsakit unay dato dyan ko. Aga nakaksamat tanalan. Ha? Sige. Itaray ka ni di hospital, di na. Tulungan na kalanan. Diyak sa matkabala na. Nagsakit unay. Kapailam na ita ba kahit? Andak lang dito eh. Saan ka abay-bayan? Babae man ang timpas ngay mo, bakit? Nagpintas ang maladaga. Sibi namin ang nga anak talakay. Oh, apay akaslasan ka naragsak, bakit? Agragsak ka kide, tananayunan man ang dagiti anak ta. Naragsakak. Iso na lang ta. Diakabsat mo ti pampanunutak. Sigurado, adu manantay sa uday jay. Pasig tumanan nga kakasakit nga sarsarit at ibagbaga na. Baybay aman ni Manang Trini. Aw-awatin talatan. Gagangay siguro itinabakitan na balasang Ay, uwan matkit di Ipagpagapo kanya mga asawak, alan. Apay nga da ka manan, alan? Kwa Manang. Umayak ko maumutang iti kwarta. No, adda Day tanto mga mintanak kay nga anak. Manang. Awang mga mintipa kanyo kadagit anak yung nga maapay nga anak kayong anak. Bayadak mo't laeng, no maalak tay sweldo ka nagkarpintero, Manang. Uray ko man no sigurado na singput to dagit anak yung. Amangan no makiasawa kan mga asawa dan tumot la dagos. Amangan no minor de edad da pay lang. Makinobnobya kan makinobnobyo dan.
Asinon tungay ti makatulong kada kayo, no kastan to daramid da. Saan mo't kumaa, manang? Kat, ape, amom nga raw, no pumod no timbagak. Manang Trineng. Bagnang kayo, ayat ako namla na sino kayong agpapadoy ti anak. Adda asi ti Diyos, manang. Ay na, kasta ka na yung tibagbagam. Di uray man naasin ni Apo Diyos na di yung mataksyonan. Awa na, aksyonan nyo Di kay anak nga anak, tane, kababain ka nagiti pagututangan nyo. Naiwarasan ti utang yo. Saan nabali, manang? Tahuston ti pito nga anak may. Husto at talaga na, agasam tapito. Isardan yung ti aganak. Narigat ti panagbiag kita. Manang, Mano ti utangan. sangaribo laeng, manang. Igatang ko iti bagas. Daytoy. Daytanto mga minti bagbagak kada kayo. Anak kailang anak namin. Mangurkurangis kailang arudan. Kat nakautang ka kanima ng trine ang lakay. Uwin ba kay? Ay, sigurado nga pinagsasaawan na kamanan naman ng trining. Gapo iti kasta nga itsuram. Uwin Ngam, pinalabas ko latan na iti imbaga na. Nagna dito'y may sa alapayag ko. Sa rimwarmot la iti bangir alapayag ko. Alan. Sa bagay, nairwama ko niti kasdi nga ugali ni manang. Agsermon pa nga muna. Sana kanto ikan iti bulbulo makwarta. Padasak sa tagtrabaho no makatanggadak. Anya? Ay, saan ay? Ipamaysam ki diti atensyon mo kada iti anak ta. Kaya't ka nga rod mat nga tulungan lakay. Mas kasapulan da kada iti anak ta. Bakit? Kabailan kayo asuportaran. Babasit pala da iti anak ta. Iso asikat rumbang amang taripato kada kwada. Ay, uwan mat kahit di Ngam, ala, pasensya ka lakay. Saan ka pala nga matulungan tadta? Naimbag to ano dumakalandag iti anak ta. Oh, naggapuan ba kahit? Ije man iskwelaan. Kaya nasa unak dya maestra nebiya nga anak ta. Iso ka no tinapili nga kandidata ije pagadalanda. Anya? Kit narigat sa amod dayta. Kin kasapulan sa iti kwarta iti dayta. Kung namat dya maestra na nga makitinulong ka nung agla ko iti tiket. Anya? Maayatan nga min dya maestra na iti kinapintas kan kay nasaririt dya anak ta. Iso nga iso ti pinagkandidata na. Imala nga minkin ka analaing kin napintas bakay. Duwa ta ang ay malaan na lakay. Auntie, umayak man. Apay manan? Imbaundak na ng kantatang. Umayak ka no umutang iti kwartayo. Tapagabang ko iti badok nga usarak inton coronation mi. Siyak nga min tinangabak, auntie. Nagkuna nga min na kundi kandidata ka? Auntie? Dahita nga min katimadi kada kayo. Feeling rich kayo. Apay, namnamaan nyo latan ti sweldo kas maestra? Nawanak kasano kayon? Auntie? Awan maitad ko, tadda pangaramata kiti kwarta. Ala, agawid kan. Agdiskitar kayo ti sabali. Naglalaing kayon? Da kayo ka ti papanan ti sweldo kon? Da kayo ka ti bibiyaga kon? Ala, agawid kan. Nasaya nagtungpal kay tigayat ka, Trineng. Agramdagi niya sa tao. Sikala ka na yun sa siggan na pagdawatan niya iti kwarta. Ay, agbaybayad damat kit di Iso na laang tamabulanan, sandan to agbayad. Basta may mayaman. Di mo ni kanida. Padasang may kanida. Tasinaan kan. Di na kumamat but-but nga iti kasta. Pangaasim ka di Amumot nginayat kan iti husto, Jimmy. Nakasta nga raw. Tong palam amin nga ibaga. Tapno saan ka panawan. Para mutlakin ka dagit ibagbaga. Iso din ganak. Uwan. Kat, saan ta ka di pa yung agkasar? Saan pa ngay na? Tawan pa'y trabaho. Narigat mo na. Nung mga sawa nga awan pa'y natalgit at trabaho. Ang damat trabaho. Uray ba'y. Basta sumapulak pa iti panggadak. Sige nga, Rod. Makamu ka. Anya nga, Rod? Rumarta? Intag pa siya? Intalag shopping. Saan tangag pa siya rin? Nung makagatang tayo di masapsapal na.
Agawit ta na dagas. O sige, sika ti makaam mo, Jimmy. Sino di lalaki nga magsarsarong kar ka ni manang treneng, Alan? Nobyo na kanomay. Bakit? Anya? Nasaysayat ko mga ron, nagkasardan. Tagdindin na damot tayo. Kasla sana mapagtalkan, ti panagro-ropa di lalaki. Ni, apa nga na ibagam ti kasta? Jack Corsonada ti gargaraw na. Kasla, adalas lastog na. Nag-amamon di ay ati da nga lalaki? Tiksmit na kano ide. Ay, kat bagbaga amla taan ni manang treneng. Nga uray ini na unang sika. Nang runak ko na mga sa buwali ti iwas da nga nobyo na. Uwin bakit? Kasaritak to. Training. Dahil iti bagbagakin ka alat for sale. Kita mo dito yung ladawan, iti cellphone ko. Nan, kita agman. Ni, nagpintasan da ito'y alote. Saan arangkis? Patan. Wan, saan ang aginteres iti dahi talote? No, pangit. Napintas a pagpatakdaran iti balay dahi to'y. Nangaro na kit igid ti kalsada. Ken nalakapay, ti panangilako ti gayam ka. Kasta aya. Wan, mabalin pa yung ahulugan dahi ta. Gayam ko kit nga ron. Iso nga lang tan. Hulugan ta dahi to'y alote, honey. O sige, sika ti makaamaw. Kasapulan ti down payment, honey. Mano kano aya ti down payment? Ta idis kitarak. Ibagam no mano. Alan, alaanda ka no mat nga kandidata di may katlo nga anak ta. Anya? Kat ko na di maestra na, iso kano te makaamo iti magastos. Alakit, makaamuda. Tani, amuda mo't ngawanan tayo. Awan, maawatan naman kayo dito kasasaad tayo. Nagpipintas, naglalaing ngamin dagiti anak ta. Bakit? Awan nga rudla kay. Dagiti anak ta te parabor ni Apo Diyos kadata. Oray saan ta nga naparaburan iti kwarta ta. Nagsisingpat ka naglalaing dagiti anak ta. Iso dati kinabuak ng tanya. Uwin bakit? Pudno unay dahi ta anay baga. Nagswildo training. Uwan, masapul mo kadimanan ti kwarta. Kitwin na. Tani, paghulog ko man ni tilote at tintin na ganda. O sige, alaam dun ti paghulog mo. Sige nga ron. Tinak to man ang dalosan tilote ta. Ay, pasensya ka na, honey, ah. Saan ka pala matulungan ang mapanagdalos ichay? Tani, makumiko makiti trabaho. Ang ambayam, tanod dan tuwayak, umayak ichay, tapno makitak mo. Saanan? Tigi di trabaho ti pamaysam. Tanarigat no mabaybayam. Sabay awan pa'y trabaho. Mababay inakin kan, honey. Ay nak, kasla agas sawatan. Anya pila ko matipagbainam kanya. No anya ti kukwa matang, Jimmy. Manang Awan training. kwartak! Adagas gastusak! Adabay bayadak alote! Kuha, manang. Sa anak nga umay umutang, manang. Umay kala ko maawisan. Tada basit pagsasangwan tayo amakan iji balay. Anya? Nangabak ngamin dagiti talo akakaanak kami iti beauty pageant, manang. Kit adamot cash ana pangabakan da. Isa Ay! na, Imbis nga agparamag kayo, idulin nyo kit de. Di yung pagparamag dayta, tapno saan kayong aguutang. Agpraktikal kayo man? Di kay kundi lastog. Ulita ka, imbes nga agparamag kayo, agidulin kayo kit de. Tapno adakautan nyo inton magipit kayo. Suron kon! talaga anayat ti Diyos. Bakit? Saan ta amarigatan amang paadal ka dagiti anak ta iti kolehiyo? Taammo dati makitinulong ka data. On nga rodla kay, ay na, pasigmat ngamin nga nasaririt dagiti anak ta. Iso nga iskolar di amin. Uwin nga rod bakit? Ay, malagip ko ti pananguy-uyaw ti kabsat ko kadata. Gapo iti nagado nga anak ta. Ken naibaga na pa idi. Ngawan ka no ti maitulong to dagiti anak ta kadata. Ngem nagbidot iti dayta na ibaga na. Agad adal da pailaeng. Ngem matultulungan datan. Anyan tulangan nga, inton makatrabaho dan. Ay, wan nga rod Ngam, ikararagta nga sa payla ko mata, nasaya ato ti pagtungpalan dagiti anak talakay.
Kansanta ko mga agi mula iti sakit tinakam kanima ng training. Taasaan nga nasaya at agi mula iti sakit tinakam. Wen bakit? Nasa oklaang mo't kidi Ngam, awan sakit tinakam ko, iti kabsat ko. Jimmy, agkasarta ko man. Tapno agbalinan aligal ti panagdandan nata. Problema nga ron, tigastusin ta. Simple la akasarti angayen ta Uray simple, awan ko rata. Siyak ti makaam mo. Aglonak. Saan pa nalpas tulhulugan talo ti? Manupay aya ti udi ta, honey. 100,000 langan, honey. Ngam no ikasta amin ay. 80,000 la kanon. Anya? Discount tan ti 20,000, honey. Isong agrimidyo ka. Aglon ka. O sige. Aglawnak nga rod, honey. Alan, tulungan nakman amang sapol ka ni Jimmy. Ha? Apay mana? Mapukpukaw nga rod. Diyak makontak ti cellphone na. Idiintad ko ti 80,000 na pagbayad na itilote. Nagpukaw matan. Dakkel ti atap ko. Amang ano hinuldap da, katin salvage da, di asawak. Mapukpukaw? Weno, talagang intarayan na kan, manang. Saan ko apadpadaksin ti nobyo, manang? Ngam kasta ti atap ko. Kukwartaan na kalaki di dadya tao, manang training. Anya, di mo man matpagatapan iti dagas ni Jimmy? Apay ko mga ramidan na tikas na kanya kat ayayatin nak dayjay? Pasensya kan manang Ngam agbalaw ka kuman iti kasta pa nagpukaw na. Ngam sapay ko mga rod, nagbidutak iti atap ko, manang. Mabalintag damag, nana? Anya dayjay, balasang ko. Sa dino ka din dito iti balay ni Jimmy la kami. Ay, awang matagnagan iti kasta dito lugar may basang. Anya, kunana mo ta dito iti address na. Ay, awan, saan may nga mamuday tataaw? Anya, eh, sige nga Rod, agyaman nak nana, mapanak pa'y. Ala, huston manang. Di mon sangitan ti awan ka isiskan na tao. Kunak no adan ka binulig ko iti biyag. Naminalilaw naklagayam. Iso tinapnapan na namin na sweldok. Lino ko naklagayam. Pati ti hinulhulog a kalote awanan. Binukudan nan. Amangan ki di pa'y no sana pud no nga dahinulugan na adagaa, manang. Amangan no kun kuna na lang dayjay. Tapno maikamla iti kwarta. Anya? Bayamon, manang. Saan na balay? Adda kami dito Kan adda dagiti kakaanakam. Saan da ka baybayan iti panagbakit mo, manang. Manang training. Adda kami. Kadwak ti asawak. Kendagiti kakaanakam. Umayda ka kano pasyarin, manang. Ay, ala, sumrak kayo. Ne, apay kasla agkukurot ka manang. Ay, masakitak ngamin. Diyak man amo, tamanipod inalilaw nak ni Jimmy. Kaslawan mat gaganay kaya kon. Agkakapsuta ka kanayon. Kat hindi nagpa-check upak. Ado tinaduktalan da sakit ko. Anya? Anya, awan kadwak dito balay. Malmaldaya ka kanayon. Takasla akla pimpimanan. Umay ka agnay iti balay, manang. Ay, saan? Kababain. Kat kumusta kayon ngay? Nagpipintas matan kan nagtataar dagiti kakaanakak. Pasig da amin na profesional dagiti kakaanaka, manang. Napintasin ti panggudan da ita. Anya, ay kat nasaya at naimbag man. Aywan gayam, agpasyar kami inton bigat iji bagyo. Dahil ti may sa agagaramikin ka, manang. O may da kaawisan. Wen manang, kaya't da ka ngamin nga ipasyar na gito yung kakaanakam. Wen manang, makalawas tayo ijay. Tagbakasyon tayo. Ay, pagluganan tayo ngay. At daginatang dagiti kakaanakam alugan, manang. Naimbagla ka no, paglugluganan tayo. No kas diyang agpasyar tayo. Ay,
Nakagatang kayo gaya man itilukan nyo. Nagpintasan ti biyagyo ita. Kat pagawanandak ko ma. Gapo iti panangumumsik iti kada kayo. Mababain akon. Mababain akon. Gapo iti magbagak iti kalabas. Awan rupak nga isarang ko kada kayo. Mababain ako, nay. Ay na, lipato mo day tamanang. Tanabayagan ang napakawanda ka.